Ayo melestarikan budaya. Mai, bapak lu mana, Mai? Gua kagak bisa masang gas, ono bagaimana sih, Mai? Mai, mana bocah ya? Allah, bener kekaluan banget lu. Lu, namanya kegares aja kegares, makan aja kerjaan lu. Kagak mati banget nyari duit, kagak hidup, kagak jadi duit apa, makan doang, ngebadog doang kerjaan lu. Enak tapi jadi anak lu. Bapak lu cari bapak lu no, udah no. Tinggalin buat bapak lu, jangan lu makan kegares di cewek aja, ada lu ada ono. Itu makan udah banyak betul lu bapak lu kan kagak gemuk. Kalau sekarang bapak lu iya aja makan mulu kerjaan lu, bagaimana sih lu? Nyari duit yang bener apa udah? Bantuin gua, bapak lu kan lu kagak nyari. Heh, kalau dibilang sama gua mangkat manggut, bentar bapak lu cari dah. Bentar, sama bapak lu cari.